we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika shnong no ngi kwa yo sngo bhan ika shnong de lakot kalayat dikila pen sngo hina shnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kadi ki ka ban mi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bayo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha kajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that, kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Nomor ba ka ka bapi angnut ngiru hang ni Shuaban take up yung ganun project. Day ban shoot ho bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kinigi project. Net yung nga opi kabakado ka jing mantoy. Kanlong yangi ki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much. Usumbut Menteri Rangba kejela Sniawbhalang dhar ane kesengi hawa wayan rutuliki moyorim yang ki krek waper wada dapen krek wag wedau pen krek hapo kanartiang wajawai constituency ha kayelang upaman hawa ajar West Hill District chirup i amlang Preston Tinsong sumbut Menteri Rangba dailang Menteri Kechnat Sports and Youth Affairs wailan ki shela waki MLA na ki constituency waper kejela ki MDC ke HEDC ki sahab sarkar na Kechnat krek kam waper dailang ki pajba daongu wa iwan hini mud WM iroi par duhan artiang konstituensi tangwa ki wiwan ki konstituensi le uyo lang ki kamjo wat haki konstituensi yong kemeli ke yang perca ha isen char pat ba M ki wi ki cha thngan wa kwa iroi par M1 ki wi cha thngan yo be iroi par daong Sniawbhalang dhar ongu mem iwan inyaw cheliang ya kawan ka chnat krek kam hai wa ka sarkar wat ha perdi bon i chapen bat le krek ko ye kam ne penta ki pat ba Wai kamaman kate di ji uwan ra ki kam penroy wam jok poi perkat uyo ka jela lah ye to ki sarang ki kam unke suwari ki umbam umdi wa ki wi haye to wai penbat ki babon di wa kadau samen yo wa Preston ongu kam ki wa mikman hap ki om ha kawan ka benta wa ki pajba ten uya chat ek men lang wa ki uya lai lang cha iya sen najrong wa pendep ye krek wa ye kam tang wa hajrong ini M1 ki wa chim kabu upen sa tho bakla Kante kuru i krelang ni benta ki kamo bha wim tole upai duye bakla tangwa upai le ya kamo bha ka sarkar ki skim penroy wa le pen kre apo kan arteng constituency wei ki wada wa ha kini kasngi kuntup i chna pen bha pemiat jau sarok UN road preng mukim sopo mo ka beng kdok kule kamwa at wi point atusan kilometer wada mang chispa klor ka wajer supply scheme ipen ku ye kam unki suwari ha ka chnong wajer ha ka mang poisa wa arklor wa ichna ya artali ki thau pening kari de benta ka national game hajan ka multi sports complex wajer katwa ki arti wan ki kre wa pun kre ha kan artiang wajwai constituency kentup ipen kre sorok ha kamang poisa wa arpau klor tam wa imang uchna ya ki flatline ha multi sports complex wajer ha kamang poisa wa pra klor tam. Next, I request how one in the boy you go development one go cut for one artiang nam to okay. The MDA government spreads the development how in group how to lead the constituency. But the light here ma why la warok development left and right, the light here ma coming left and right. Terter warok kamtam what
do gani ke sarkar MDA under the NPP-led governments. What opposition jom ni actually scheme langi yawara. But the pie challenge the Piludi department. EM Baha Iwyo atau Piludi Minister Pratali Gisnem Kausar Prestol. Neba Kona be the maximum budget, the maximum scheme. Daw kunci pici ben. Sengaw sorong Kona be opos dari si Bombay iong ginom mekalian le. Neba in terms of road infrastructure, kemekalia is the maximum. Dek hajar keluar Kona pi kita scheme benda deh. What say we le? Kawi to project hai, kawi ni ko hai apa India, kawi ni ko hai apa India. Kau dah bu monorim Prime Minister mau Union Muslim bentit deh. Neba dati begini kudang sanction ni apa wi hajar pras pak keluar. Unalat umroh hadu po silcar lembaklah ko hadu malu melaen ko touch sa asang ko machpa pa glunta ko ongi gitu ga dek tinong kedong ko four lane ongi idi sketo ga greenfield projects kamut wa kata ga four line ko ni tau to me first road ke new corridor sevile penpawin sa kumansar perlu diminta kana di kata ga four lane intersect ko pun ini hadi four lane ko haju hani tau de survey hada ini chubat Yulti wa kani ke tau dah pernah cucu ko seka multiplex daman sor cika tu ani. Kani ko kami ko sarkar nado ko road departments, nado ko tourism department, ke PHE department, ter dari kipau jar keluar rak sarkar. Tenan kan do benci. Kamu pak pol nam cerman yoi. Ko kelam nakam ben i ko krek bangkrek. Yo kami emen ko cak tran ube di volumen nakam kita di volumen. Ngada bang usah konten berbe kata rak atau jadi go print go jadi. Anu cak kan yang bertakwa di volumen, anu cak kan yang tahu baik di volumen. Kan kita dulu kamu ngopi. And that is democracy. That is democracy. Handai seorang ni emlang orang ini kwah share happiness, a part of happiness hal konosi pionga. Handai upudi minister menjuk ni au cilian. Wapat jorok di dupau sip, dupau konsumsi. Spread all across. Malai coba kasih kau mengatai. Warok seduk rak asuk temi baik. Like surok policy health sector, like health sector, policy tourism sector, like tourism sector, policy water sector. Mengawit ke department ko niya ni. Distribute ke budget in such a manner untuk underestimate ke wan di department. Nanti dah you berjalan di tourism rekaman macam hai porbong wan ke MD government. Ke tourism department ngau ong yepi. Kumju budget tak arpau keluar. Handai lu wan ke MD government in power. Minimum 1,000 keluar member. Terus how to be? Dan jubab chief minister lagi por almost every budget in his budget reply. How ajar kat prak budget yang gunang kendi hajah keluar. Kata man within a span of 8 years. Depan macam le how ajar keluar tamhawa aneng. Ile man ngam to waman ke sarkar go krek. Kini go tim ni ke sarkar, kini go blame ni ke politician, kini go blame ni ke besar. Imju yo por ya bete. Neba ibu kamu krek bahaya ke state piawi. Kamu ke sarkar go krek hobi kamu dong ucap kelam. Lalu kuat punya ke sarkar go mandu kena dan sarkar tiak sini ni tong na. Lalu yo naik politician ke sarkar go krek iyo kena hobi. Isi lem tibi bahalan tip. Takkan bukan teh. Uwan udah nyubun sok dan dua kuat utendro. Tiga kawan cak tendro sekarang ni kan nyubun sok ini. Tedau yubi. Kamu mesti kuiban saat lagi seudang sak. Nebak projek lagi hajar tu udah rak hakling ke area yang state yang ni. Ke national game udah hosi. Kita segawi poi berkat di bilik. Lagi apa peran kundi state India. Hakajin ye tok, hakajin ye lam chief minister ni. Dekuji you, ye jam lagi head sarkar India. Bun state head ko kini ke national game. Yo open bani.
hak state ko kentam nam sao sorong bi teoro poi berkah di yo kam ke makaliau yo suruh ko de pau jar pulu ke population ko ndu li bau pra li bau nyawla poi berkah di kam ke makaliau ko titu wan lu de lut ki ko le klan makaliau yo ni kan ten ko put on bagi ke festival ngakan mu por ora ini branch adam ki boni ems ke account ter em go ongi sarkar perlu put ko hai go nu yo bukan perlu ni yo bu ku ba yo bu khat kentu pat ka go man kan ini kita wo wan ni artis ke lengri berthai live in New York live in Singapore em go what is that who is that Shillong all the big artists goes to Shillong but nampak usnau problem kecil Scorpion to one arah witrik anu ko bor usnau si cha pendam ni duan kaki artis one mari India tour first we will go to Meghalaya am I right sir teman empor ko mana cha ingau sa perstun anggo kelambing ni kan tele tayo bi ini position cibat pong da cha di cibat pong da krei cibat pong da kelam wajai sulai nay benta open hulu penkemen ni kon gi tigiong i teman ile kamong gi em mata yo bru waro hane em mata sheri cibat laisen dongi cibat lipai football bongi cibat lai lipai iginong rep cibat em kam UP keteto a part of life with your leaders em gujo yang macua ta ti por diu burong mba ko bertudi em go ke i politician bon sin jongi ta te nai bhao ta go bha ta tena teman ti bilang go bhao nai politician wori mi ten to i thume woto wa gite politician wori em di pliem mi ten to woro ile wo yo por di pli u ye pen lu por mid step chat song te thao kami em por yo por yu to sabro hane bun sini kipai ba do communication di bertan le andre claim the developments hakini kising ka ni khonai pi ubru kre kabru ko kre upai kon ko kre jo yo chung to nam to na la chung yung bi kamun pundak bi yung kasang yung pi nete da bun sin economic mal amrab yo em kondusi ha bun sin ha bem sekretariat siapa da bem sekretari se kolkata ni da to skin sarkar tayo pi takat bukan takan mo sang bahaw yacha sang bahaw yaro ten ni sarkar o kre bahai ne ba bon sin takat mo le sarkar le bon gua ndam yaro tenete da yo bon sin ke mindset ke yo bruto jo bon tinggi wasi for small example le bahai chipau li baklai hal khat wi to e khat wi kelam u chipau lo wi kelam wi kita to human psychology yang percang no uyaro lang yukutulang yu mani yaro but i politician ramai perro isukre mukana muri asa takat mo kamte yulti wai won ke support uwan rak government hal konusi yongi hak district hak state level ter em kam appreciate lang ikat ni kam ko ba madu ngai bi chani usulong man yopi de kulmar lu dekat man atai hapo ni usulong nang snaga government ke project koran ongoing project to mduna genya prahajar kluhitai ongoing 24 hour by live chikini kondusi la kau man wajar kami mantinya man gewit kondusi ko sa concert and that is MDA government under the NPP led government ngong iti takat mo kam tay ngam tom slavery usar ng mo ay pori o wan tenten kondusi iban prate de chemet step ta kublai chibon sinipi kipai ba yung i kamtam kipai ba yung lambag di penjop nga yo perchang pre ay boru kentam yo ura ig development kat wacha ay boru kajingerap yo chief minister deputy chief minister ni what the other respective minister u perchang ura kan ye dintai bahai ni di nega kata tok intention ka priority yung ikam ki emle yo pit dag ni tin tuentam ni kasi tok program induk ni mo te chau wa saru khana ki to so the project mami inauguration project
ni to why yang ni parking gua kod ke national game parking kawin why kita selalu sepak why mereka shop siapi kawin why yang ni ga surat ko umulong narti included bagani ke 4 lane kawi wan ni inaugurate ile dadet why Swiss button minister duty ni yang ni water supply scheme yang ada nado step dapat ke chat ya kama kuai kita to why totally tapi bomo mani artli wan kawi to kamu sport minister ni benta ni galai amari tinong kedong galai usuk bahutit kai mas like ni ba perkat ngau sport minister dayu ya kapor wadi singirap suton bupulai por pai football tekatu minister we pon runya na punde dia yo le boli di mate baik yo mang kam di si baik kita hai mas like project ko mang au pra kurtan the second project ko bu monori min to by artli bo monori ni kini to arpa kurtan ne benta uri surface ya gini surok wori makonusi yang akan nya pau kilometer em kartu kan ni ko kle na gajwai konusi lamba kala kama so pau kilometer kita to nduk gini hawa anen to lang wo gredek kre wo daw kre mangi cispa ni apa kur more or less warok sekawin flame daw bo monori ni sakayut hostel ini kama minister tu muslim daw bo sekawin promote no ga ketiga umulong CAC yo ra project ko het baita kenang wa dan yo katini project le dari komiti yo ngam yo ke cak kenang ngasnya makna yo ti ra integrated project ko umulong CAC kamo sanpa kurtam ketel dabo mono ni ga kublai ci garu yo